Nta makuru agezweho nonaha, ni amakuru akomeza kugenda agaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye, ibikorwa bisa nkaho ari ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanye. Ese bigenze bite? Ni nyuma y'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yerekwa kenshi cyane ko ibyo ari gupanga byo kuba yazatera u Rwanda bisa nkaho bitazamukunda ndetse bizamuzarira amazi nk'ibisusa. Ubu rero bisa nkaho yahinduye umuvuno nyuma y'uko yabwiwe kenshi ko ubu gutera u Rwanda bitamworohera ndetse bitamukundira. Ibi yamaze kubinyuza muri FDLR, iyi se nayo yabishobora. Ibi ntago byakunda nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi benshi bakomeje kumuha inkwenene nyuma y'imyanzuro, ndetse bivugwa neza ko akomeje kugenda agirana inama zibanga zikomeye cyane na bamwe mu bayobozi ba FDLR. Abase si bamwe birirwa mu mashyamba, benshi bavuga neza ko bamaze no gutatanywa, ariko bagenda bagerageza kwihuza ndetse bahimba ibinyoma kugira ngo bazagerageze guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni igihe kinini cyane bamwe mu bashirikare bakomeye cyane b'u Rwanda bagiye bavuga neza ko FDLR itamara iminota 3 ku butaka bw'u Rwanda. None perezida w'igihugu cy'u Burundi agiye kugerageza ibi ngibi ngo afatikanye na FDLR. Bisa nka bya bindi bavuga ngo wishinga umugabo mbwa mugakubitanwa. Uyu niwo mugani benshi cyane bakomeje kugenda bakoresha. Inama zikomeje kuba hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na FDLR, bamwe mu bayobozi bayo bivugwa neza ko zikomeje kuba, ndetse aho agenda abatumira kugira ngo baze kureba uko bapanga uyu mugambi bakawunoza. Ni umugambi bisa nkaho ari umugambi ugoye, bisa nkaho ari ukujya ku kwezi ndetse ukaza kujyayo mu buryo budasanzwe. Niko benshi bakomeje kubigereranya, bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kuza kwisunga FDLR ibi ntacyo na kimwe byamufasha. Ni mu gihe benshi bagiye bamukwena ndetse barimo abakuru b'ibihugu bakerekana neza ko ibyo ari gutegura bitazamuhira. Kuri ubu ngubu rero kugira byikureho, ndetse se n'ubivuyemo burundu yahise abyoherezamo FDLR, aho udashobora kujya cyangwa se ahakunaniye uhatuma ikigoryi. Ibi rero nibyo benshi cyane bakomeje kugenda bavuga. Nyine ni imigani, ntabwo ari abatwisi ikigoryi, ahubwo ni imigani isanzwe, ndetse iragenda bisobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ubwenge cyangwa se imitekerereze y'ubu buyobozi bw'u Burundi bukomeje kugerageza kwisunga abananiwe no kuba bagerageza kwirwanaho. Ubu tuvugana abangaba bari kugerageza kuba bahabwa ngo ibyangombwa byose ngo batere u Rwanda. AFC-23 ntiboroheye, ikomeje kubacanaho umuriro. Baratatanye, bari mu bice bitandukanye za Warikare, ibice bitandukanye za Masisi ntibakihabarizwa, bamwe bamaze kugera mu birometero birenga 50, ariko ngo biravugwa neza ko aribo bagiye kwegeranywa ndetse ngo bakaza kwishyira hamwe bakaza gukora ibyo perezida w'igihugu cy'u Burundi we yamaze kugenda yikuramo, ariko akaba ari gukora inama. Bivugwa neza ko ari inama zibanga ku buryo benshi cyane bakomeza kugenda basobanura neza ko ibi uyu mugabo ari gupanga bitazamuhira. Inkuru rero ziragenda zisobanura byinshi cyane, zerekana neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ibi bari kugenda babyihunza ndetse bagasa naho batabyumva cyane. Ese ni ukubera iki ingabo z'u Burundi iyo batekereje ku kijyanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko perezida wabo yagiye abivuga, ndetse no mu mbwirwaruhame avuga neza ko azaca mu Kirundo ngo agatera u Rwanda, ingabo z'u Burundi zimwe na zimwe ziganjemo abayobozi bakuru usanga bamaze kugenda bamwitakana, ndetse mu nama bakorana inama za gisirikare ugasanga ibi ntabwo bari kubyumva. Bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we ubwe nyirizina abafite ibyo yemerewe na bamwe mu bayobozi, bivugwa neza ko barimo n'Ububirigi, ariko kandi ngo na perezida w'igihugu cya Kongo akemera ngo kuzashora amazahabu menshi cyane maze bakaba bagura ibikoresho. Ese iyi ntambara perezida w'igihugu cy'u Burundi abona yayitsinda? Nibyo benshi cyane bakomeje kwibaza, ariko nanone bakamusubiza neza ko bigoye cyane. Ubu tuvugana rero FDLR bivugwa neza ko yamaze kugenda igerageza kwiregurupa, ariko biragoye kuko baratatanye, ndetse bisa nkaho atari n'umubare munini kuko AFC-23 yagiye ihangana nabo kuko bagiye bahurira mu bice bitandukanye. AFC-23 igerageza kugaruramo umutekano, kandi aba FDLR ni bamwe mu bagenda bahungabanya umutekano w'abaturage ba Kongo kuko ntaho bagira baba barasahura, ndetse bisa nkaho ari nabo bagiye bagerageza gukora n'ibikorwa bitandukanye byagiye bigaragara nk'ibikorwa biteye isoni
isoni, aho bagiye bafatikanya n'abawazarendo bagafata ku ngufu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ubu rero abangaba bari guhangana na M23 itaboroheye, iba yabacanyeho umuriro mu mpande zose. Bivugwa neza ko leta y'u Burundi iri gushaka kubifashisha. Ntabwo benshi cyane bari kubyumva ibitekerezo cyangwa se filozofi perezida w'igihugu cy'u Burundi afite kuri ibi, ndetse benshi baravuga neza ko yaba atarebye kure, kuko bigaragara neza ko ibi bisa nkaho ari ukwisunga wa mugabo twavuze mu gakubitanwa. Ibi rero ntabwo bikomeje kugenda bititiza uwo ari we wese ku butaka bw'u Rwanda, kuko bisa nkaho nta n'icyo bibabwiye, ahubwo bakomeje kugenda bagerageza gucunga umutekano ndetse w'imbibi z'u Rwanda. Amakuru kandi akavuga neza ko impamvu yonyine perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugerageza gukora ibi nuko ingabo ze zisa naho zamaze kumukwena akivuga umugambi wo kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, maze akaza kubabwira neza ko yabivuyemo, ariko mu kwikura mu isoni akaza gushaka aho yazakoresha intwaro ababirigi bari bamaze kumuha, kuko adafite ubushobozi bwo kuzishyura. Rero bivugwa neza ko ashobora kuba yamaze guha ababirigi offre cyangwa se igitekerezo cy'uko babinyuza muri FDLR kugira ngo ntibizitirirwe u Burundi, ariko benshi bakavuga neza ko ahangaha aba yamaze gushya agomba kwishyuzwa ibyo ababirigi bamuhaye yabibura, ndetse akaza gusubiza yo ibi bikoresho. Nubwo benshi cyane bakomeje kugenda babifata minenegwe cyangwa se babifata nk'ibintu byoroheje, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibyo yivugiye ko nta ntwara gifite koko ari ukuri, kuko benshi cyane bamaze kugenda bashyira ukuri hanze bagaragaza ko u Burundi nta ntwaro busigaranye mu bubiko, ndetse bisa nkaho ibyabo byamaze kugenda birangira. Ni nayo mpamvu yari yagerageje kwaka igihugu cy'Ububirigi ngo intwaro zo gutera u Rwanda, maze agahabwa amadrone ndetse n'izindi ntwaro zari zitaraza. Ibi rero byose bikaba byahise biburizwamo nyuma y'uko umugambi wari wanogejwe, ndetse biza kurangira abamugiraga inama bamubwiye neza ko ibi ari nko kwirahuriraho umuriro. Inkuru zikomeje kuvugwa rero ku butaka bwa Kongo, reka bariho twisubirira, zikomeje kuvuga neza ko AFC M23 ubu ngubu iryamiye amajanja, kuko hakomeje kuvugwa ibitero bigamije kwisubiza inyuma, ariko ibi bitero bigakorwa n'ingabo za leta ya Kongo ndetse na wazarendo. Akomeje kugaragara n'ingabo zaturutse mu gihugu cyangura, benshi bavuga neza ko M23 ikomeje kugenda inabakoramo akazi nyuma y'umukoloneli wa Ngora wishwe, hakomeje kugenda hapfa abandi basirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'amakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB bamaze kunoza umugambi wo kuza gutera Minembwe ku yindi ncuro, ariko ibibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba remeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya AFC M23 byamaze gusandaza ku buryo bukomeye cyane. Ni drone zagombaga kuza gutera ndetse zikarimbura Minembwe, aho bivugwa neza ko bashaka kuhashyira defense zikomeye cyane, ndetse hakaza kuba training w'ingabo. Bivugwa neza ko ari za Kayumba Nyamwasa, izo yamaze kwita P5 nazo zikomeje guhura n'uruva gusenya ndibuze kukubwira. Amakuru kandi aravuga neza ko M23 yaburijemo igitero gikomeye cyane izi ngabo z'u Burundi zamaze gupanga ndetse zamaze kukinoza cyagombaga kwerekeza Iminembwe. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi turabigusobanura ndetse turabigarukaho muri aya makuru yacu. Nanone ndakubwira neza ko muri Plaine de Ruzizi muri iki kibaya hagaragaye ibitero bikomeye cyane y'igisirikare cya leta y'u Burundi gifatikanyije na wazarendo, bongeye kunyura ku butaka barasa amasasu menshi cyane kuri defense z'igisirikare cya M23. Amakuru aravuga neza ko M23 itabashije gusubira inyuma, kuko yasaga naho yiteguye iki gitero cyakoresheje imbaraga z'umurengera. Abasirikare bakomeretse ku ruhande rwa M23 bivugwa neza ko bagera kuri 6, ariko nanone hakagaragara imirambo igera kuri 7 y'ingabo za wazarendo zaguye muri ibitero. Abarundi 3 bafatiwe muri uru rugamba nabo bashobora kuza kwerekanwa isaha n'isaha. Ni inkuru zigezweho ziri kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi, aho ndi bukujyane Mikenke ndetse mu muhanda mugari werekeza ku munara wa Puezero ahongeye gutegerwa mbushi imodoka y'ingabo z'u Burundi. Bivugwa neza ko yari irimo ibikoresho byiganjemo ibiryo ndetse n'imiti yagombaga kuza gushyirwa abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bari bamaze gukomerekera muri uru rugamba, aho inkundura ya Puezero yongeye gufata urundi rwego. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye nkubwira byinshi cyane ndetse nkagusobanurira uko ibintu byifashe.
Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze guhura n'uruva gusenya nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko intwaro bivugwa neza ko yayoherejwe n'igihugu cy'Ububirigi nkuko byagiye bigaragazwa mu mugambi umaze iminsi nyuma yuko yabonye neza ko gutera u Rwanda nkuko byari bimaze iminsi bivugwa bitagikunze. Ubu tuvugana ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zose zari zaramaze guhabwa itegeko rya nyuma ndetse n'ibikoresho byaramaze kwegeranwa kugira ngo bize kwerekeza muri iyi quartier ya Minembwe cyangwa se muri iyi misozi miremire asanzwe hatuye abanyamurenge benshi muri ibice bya Minembwe ndetse n'ibice by'Imurenge. Amakuru agaragaza neza ko iki gitero cyari cyamaze gutegurwa, hari hasigaye gutanga itegeko ryo kuza kugurutsa izi drone. Bivugwa neza ko drone zimwe zagombaga guhagurukira asanzwe habika intwaro, bivugwa neza ko atari Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahubwo ububiko bushya bwegereye umupaka wa Kavimvira. Bivugwa neza ko ariho hari buze guturuka izi drone, izindi kandi zikava ku kibuga cy'indege cya Sisangani, aho bisa nkaho training wing y'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa yari igiye kuboneka, ariko 23 uyu mugambi yawuburijemo muri operation. Bivugwa neza ko yakorosheje drone ebyiri za kamikazi ziza gusenya ndetse zitwika ku buryo bukomeye cyane izi ntwaro z'igisoda cy'u Burundi. Aha rero niho abarundi bongeye kubonera neza ko amazi atakiri yayandi. Ingabo zatwirwaneho MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zishimagiza 23 zivuga neza ko zitari zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'aya madrone yagombaga kuza kurimbura ibi bice, ariko 23 ibasha guhagarika iki gitero kitaraba. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko izi ntwaro zitahiye ngo zikongoke zonyine, ahubwo hari n'abazikoresha babashije kwangirika nkuko bivugwa neza ko bakomeretse cyane. Bivugwa ko abazikoresha nyine ari babacancuro igisirikare cya leta ya Kongo cyishyura. Harimo abacancuro bagera kuri 2 bari muri ibi bice, bivugwa neza ko baturutse muri Rumania ndetse n'undi umwe wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro ry'abanyamerika rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince wakomeje kugenda akorana na Tshisekedi umunsi ku munsi. Kandi bikavugwa neza ko harimo abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cyangura muri iyi minsi nabo bari kubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi mirwano. Ibintu rero ntabwo byoroheye ingabo z'u Burundi, bisa nkaho umupangu cyangwa se umugambi wabo waburijwemo, ndetse ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya n'ingabo ze, ariko kandi bikavugwa neza ko atorohewe kimwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Imipangu yabo isa naho iri kugenda ipfuba ndetse ikagenda iburizwamo. Nagahinda gakomeye cyane, ariko abatuye Umurenge ndetse na Mikenke n'ingengero zaho ndetse no mu bice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge byagombaga kurimburwa, bivugwa neza ko bo bari kubyinira ku rukoma. Izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ndetse nabo bafatikanya gushinga iki gisirikare cya P5, bivugwa neza ko bongeye guhura n'uruva gusenya, kuko bisa nkaho bari bifashishijwe muri iyi mirwano yaje kubera muri Plaine d'Ruzizi, aho bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi cyari kiri kumwe n'abawazarendo, ariko ngo n'abasirikare bo mw'iri tsinda rya P5 bivugwa neza ko harimo n'ingabo bagiye barokirita mu mutwe wa FDLR. Aba rero bakubitiwe muri ibi bice, induru ziravuga ibyaje gutuma baza gutakazamo abasirikare, ariko kandi ibyagarutsweho cyane ni ingabo zigera kuri 2, ndavuga abasoda 2 b'u Burundi bafatiwe muri ibi bice. Reka twigire mu muhanda mugari unyura mu ishyamba rya Mikenke werekeza ku munara wa Puezero, aho ngiye kubera ibitero bikomeye cyane. 23 yateza ambushi imodoka yari irimo intwaro, ndetse intwaro ntoya, ariko kandi ni imodoka ya gisirikare yari irimo ibiryo n'imiti. Bivugwa neza ko byagombaga guhabwa abasoda b'u Burundi bamaze iminsi bakomerekeye ku rugamba, bakaba bafite aho bacumbikiwe cyangwa se kampu ntoya ya gisirikare bamaze kuba bahungiramo. Aha rero bivugwa neza ko hategewe ambushi ku buryo bukomeye cyane. 23 yongera gutanga isomo rikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana bisa nkaho amazi atakiri yayandi. Imirongo y'imbere ku rugamba ibintu byahindutse hakurya no hakuno, ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Nanone biravugwa neza ko za Kabunambo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane nyuma y'iminsi 2 yose, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri hatumvikana amasasu. Bisa nkaho 23 yongeye gusheringa kuri izi ngabo ziri kuri Kabunambo ya mbere, dore ko 23 yamaze kugeza intwaro ziremereye cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM zirasa kure kuri uyu musozi wa Kabunambo, aho ibirebera kure izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zifite ibirindiro kuri Kabunambo ya kabiri. Ni imisozi ibiri irebana, abahari ndetse aba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, abose bakomeje kugenda bacungana ku jisho. Ushobora kurangara ashobora
bashobora kuza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Amakuru agezweho agaragaza neza ko nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye kugeza kuri ubu ngubu yirukankirijwe mu bitaro igitaraganya nyuma yuko benshi bavuze neza ko yaje kugira icyo twakita nka crise. Uyu mugabo wari uri mu kazi ke gasanzwe bikaza kurangira afashwe n'isereri akitura hasi. Amakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi afite indwara amaranye iminsi ariko batashatse gutangaza, abo benshi cyane bagiye babihuza na diabete cyangwa se n'indwara y'umutima nk'uko byagiye bivugwa. Ibi rero nta gihamya gihari cy'indwara uyu mugabo arwaye kuko ntawe umukurikiranira hafi mu bijyanye n'ubuzima wigeze utangaza iyi ndwara. Gusa igihari nuko uyu mugabo arwaye. Ni inkuru iciye umugongo, benshi cyane bari bamaze no kugira neza ko uyu mugabo yagize ibibazo bidasanzwe, ariko kugeza kuri ubu ngubu biravugwa neza ko ashobora kuba ari muri koma. Ibitaro bisanzwe bimwitaho ndetse n'abaganga be bari prive biravugwa neza ko bari gukora ibishoboka byose ngo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi agaruke mu buzima. Ibi kandi byabaye mu gihe nta wabitekerezaga nyuma yuko bavugaga ko amaze iminsi arwaye, ariko biza kugaragara neza ko yamaze kugenda yoroherwa nk'uko byagiye bitangazwa ndetse akongera no kugaragara mu ruhame. Amakuru atugeraho ni amakuru asobanura byinshi cyane mu bijyanye na leta y'u Burundi ikomeje kugenda igaragara muri insida zitandukanye mu bikorwa bitandukanye iri gupanga, aho benshi cyane bagiye bayishinja byinshi cyane ndetse hakagaragara n'ibimenyetso ko iri gutegura ibisa nk'intambara ariko itashobora. Kuri ubu ngubu rero abasirikare b'u Burundi basa n'abamaze gutangira ikimeze nk'imyigaragambyo, dore ko benshi bavuze neza ko iki gisoda cy'u Burundi cyamaze gucikamo ibice bigera kuri bibiri. Bigenze bite rero? Abasirikare b'u Burundi bamaze gucikamo ibice bigera kuri bibiri nk'uko biri kugenda bigaragazwa nyuma y'uko hakomeje kugenda humvikana ibisa nk'aho ari ukudahuza. Bamwe bati perezida w'igihugu cy'u Burundi ntabwo ari guha agaciro abasoda b'igihugu, akomeje kubohera mu ntambara ndetse batitabwaho, maze abandi nabo bati perezida w'igihugu cy'u Burundi ibyo ari gukora nibyo arimo aragerageza gucungira u Burundi umutekano binyuze ku mipaka ndetse no hanze yayo. Ibi rero nibyo batari guhurizaho abarimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda bagira uruhande rwabo, maze na perezida w'igihugu cy'u Burundi akagira uruhande rwabo. Kuri ubu rero mu gihe uyu mugabo perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye arembye, biravugwa neza ko abagabo basanzwe batavuga rumwe nawe bari gutegura ikimeze nk'aho ari kudeta. Ese birashoboka ko yatembagazwa ku butegetsi? Ariko bivugwa neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko aho hose hamaze gushyirwa abasirikare benshi bashya ndetse n'abashinzwe umutekano biganjemo igipolisi cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kugenda barinda ibingibi. Kuri televiziyo ndetse na radio y'igihugu umutekano uba wakajijwe. Bisa nk'aho perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza ko abamuri hafi basa naho atabizeye nk'uko yagiye abigaragaza, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo bishobora kuzarangira bitagenze neza. Ni mu gihe yahitanye umwe mu baminisitiri bivugwa neza ko yari amufitiye amabanga menshi cyane, Minisitiri Gabi wishwe mu cyumweru gishize. Benshi bakavuga neza ko yishwe na leta y'u Burundi, by'umwihariko perezida w'iki gihugu aho yasanzwe mu modoka ye yanizwe, ndetse benshi bakibaza kuri urupfu kuko nta wigeze agaragara muri operasiyo ndetse cyangwa waba wishe minisitiri, ahubwo benshi bakavuga neza ko ari leta ya perezida Ndayishimiye yamuhitanye. Perezida Ndayishimiye kandi nyine yakomeje kugenda agerekwaho iki cyaha cyo kwica minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi wishwe, ndetse ibintu bikaba bitamworoheye kugeza kuri ubu, aho bivugwa neza ko yari amubikiye amabanga menshi cyane, akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kumwikiza. Ibi rero nabyo byatangije umwuka mubi, ibyatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi mu minsi 3 yonyine ishize ibiri akomeje kugenda akora impinduka mu gisirikare, arakura bamwe mu nshingano agashyiramo abandi, akirukana bamwe akazana abandi. Ibiri gukomeza guteza ndetse bikagaragaza imyivumbagatanyo ariko iri siransiye ikomeje kugenda itutumba ikajya no hanze muri iki gisoda cy'u Burundi. Abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko abari mu bice nka Uvira, abangaba bakomeje kugenda nabo bahura n'uruva gusenya, barakubitwa amajya n'abaza. AFC 23 ntabwo iboroheye na gato, bakomeje kugenda bakubitirwa ahareba inzira
Nzega. Iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje guhura n'uruva gusenya mu buryo bwose nk'uko benshi cyane babivuga, aho bakomeje kugaragaza ibimenyetso bigera kuri bitatu byerekana neza ko igisoda cy'u Burundi gishobora kuba kigiye gucikamo ibice, maze hakaba haba impinduka muri guverinoma y'u Burundi. Abasirikare benshi cyane ntabwo bacyumva perezida wabo uretse igitsure ndetse no kuba yagerageza gukoresha imbaraga z'umurengera, basa nkaho nawe bari kumuhigira ndetse bakubita agatoki ku kandi, kuko benshi bagaragaza neza ko batishimira uko babanye muri iki gihe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akomeje kugenda agaragara mu bikorwa bitandukanye, aho agerageza kohereza ingabo ze ngo mu bijyanye no gutabara, nyamara bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi bakamwibutsa ko nawe ingabo ze zidafite ubushobozi bwo guhangana nabo ashobora guhangana nazo, ahubwo bakamwibutsa neza ko Leta itabara iryamiye amajanja, n'abandi batavuga rumwe na leta y'u Burundi baryamiye amajanja, aho bamwibutsa neza ko ashobora kuzisanga ari gutandaraza, nyamara imbaraga zamaze kugenda azimushirana. Nyene cyubahiro kandi akomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko asa n'uwabuze amahitamo mu bikorwa byose yagiye yishoramo, aho benshi bakomeje kumwereka neza ko hari ibihugu bitandukanye birimo igihugu cya Kongo giyobowe na Tshisekedi ndetse n'igihugu cy'Ububiligi bakomeje kugenda bamushuka bamwoshya, bikazarangira Uburundi bwisanze mu ntambara ikomeye cyane budashobora kurwana, kandi aho bano bari kwimushoramo ntacyo bafite cyo kumufasha uretse kuzamureka maze akabaga kifasha. Ibi rero nibyo bavuga neza ko biri gutuma perezida w'igihugu cy'u Burundi yumva adatuje ndetse akaza kuba yafatwa na pressure ndetse akagira amakrizi ya hato na hato, aho bishobora no kumugiraho ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwe nk'uko bitangazwa. Amakuru agezweho none yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye wakomeje kugenda yijandika mu bikorwa bitandukanye birimo intambara ikomeye cyane iri guza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FCM 23 ndetse bikaza kurangira atanyuzwe, akaza kwinjira mu mugambi bivugwa neza ko yari umugambi ugamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi akabikoranamo n'igihugu cy'Ububiligi nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza, ariko kandi umugabo benshi bamaze kuvuga neza ko ubu ngubu yamaze kwicara ndetse ahamagarwa n'abayobozi batandukanye. Ku ikubitiro hamagawe na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ahamagarwa kandi na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, bamubwira neza ko ibyo yishoyemo ashobora kuzabigwamo ndetse ibitekerezo afite birimo ibyo gutera igihugu cy'u Rwanda bizamugwa nabi, kuko azi neza ko nawe ibi bitamuhira. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yongeye kwicara ndetse yicana na bamwe mu nteko ishinga amategeko ndetse na Etat Major, abasoda bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi bongera kumugira inama ya nyuma, niko kugerageza gusaba imbabazi, nyamara araza kubikora gute ko afite isoni n'ikimwaro? Ibi ndakubwira kandi iby'imirwano ikomeye cyane yongeye kuba hagati ya FCM 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibi byose birabera muri grupoma ya Bijombo, neza ibintu birakomeye cyane ndetse ahantu hasa naho hongeye kuba itandukaniro mu bijyanye n'imirwano, mu gihe benshi cyane bakiri gutekereza ku gahenge k'imirwano, nyamara imirwano yo irakomeje cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kwerekeza mu bice bitandukanye bya Minembwe, ariko biza kurangira habereye ibitangaza bikomeye cyane. Ibi nibyo ndi bugusobanurire cyane, ni inkuru zigezweho aka kanya zisobanura byinshi cyane. Ndakubwira neza ko inkuru ikomeye igezweho ni inkuru yemeza neza ko perezida w'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwicazwa ndetse agirwa inama bwa nyuma birangira avuye kwizima. Uyu mugabo wari warasinyiye kuzatera igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi akabazi ko atabyishoboza, niko kujya inama n'igihugu cy'Ububiligi kugira ngo kizamufashe ndetse ngo kimuhe intwaro zigezweho, kuko yasobanuraga neza ko igihugu cye kidafite intwaro zigezweho ndetse ngo n'ubwirinzi bw'ikirere. Uyu mugabo kandi ibi ngibi yakomeje kugenda abipanga ndetse abishyigikiwemo na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto. Uyu mugabo nawe akaba inshuti ikomeye cyane, inshuti magara ya perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva. Aba bagabo bagiye umugambi ndetse banoza umugambi bavugaga neza ko ari umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, barabinoza ndetse biza kurangira bimenyekanye binyuze mu nzego z'iperereza ndetse n'ahagiye havugwa amagambo akomeye cyane arimo ko igihugu cy'u Burundi cyagiye kibisinyira kenshi, ngira ngo
byaranavuzwe mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi wenyine yavugaga mu mbwirwaruhame na n'ubu zigihari, avuga neza ko gutera igihugu cy'u Burundi ngo yaca mu Kirundo ngo akagera i Kigali ngo ko atari kure ndetse bitamugora. Nyamara benshi bamuhaye inkwenene bamubwira neza ko ibyo ari kuvuga atabizi. Kuri ubu rero yongeye kuganirizwa ndetse yerekwa impamvu ibyo avuga bitashoboka ndetse byahita bimugeraho, dore ko benshi bagiye bavuga neza ko Yoweri Kaguta Museveni utetse igihugu cya Uganda ndetse na William Ruto utetse igihugu cya Kenya bamubwiye neza ko ibi abitekereje nibura bitarenze amasaha 2 yakisanga intambara ye iri kurwanirwa i Bujumbura. Ibi rero benshi bakavuga neza ko ari byo byamaze kugenda bimushyira ku gitutu, ndetse aho yagerageje gusa n'usaba imbabazi nk'uko yabihatiwe na bamwe mu bo bayoborana, nyamara biza kurangira akomeje kugenda yihagararaho. Ariko amakuru akavuga neza ko uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yaje kwerekwa details zose atari yarebye kure, birangira avuze ko ibi ngibi byari ubusazi. Aba basirikare rero etamajoro y'igihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yamushyize ku gitutu ndetse imuhatira kuba yagerageza gusaba imbabazi ndetse akabivuga mu ruhame n'ubwo umugambi yamaze kuwusubika. Benshi bakavuga neza ko umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Nanone kandi bagaca umugani bavuga neza ko uwigishe atajya aririrwa na rimwe. Ibi se nibyo byari bigiye kuba kuri uyu mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi. Gusa amakuru avuga neza ko ubu yamaze gusubiza ubwenge ku gihe. Ese intwaro z'Ububirigi bivugwa neza ko zari zatangiye kugezwa kuri ubutaka bw'u Burundi arazisubiza cyangwa se arashaka agaciro k'amafaranga ziguze azishyure, dore ko yivugiye neza ko igihugu cye nta ntwaro zifite nyuma y'uko bagiye bahura na incident zitandukanye, ndetse aho benshi bagiye babyita agisida ariko benshi bakabyita insida kubera ko bisa nkaho ari ibintu byari byapanzwe. Ibi rero benshi bagiye bavuga neza ko nawe bihuriye na agisida kuko nta mpanuka yigeze iba, ahubwo ni ibintu byagiye biba aho benshi cyane babyita insida nyine, nko kuba hashobora kuba hari hapanzwe operasiyo yo gutwika izi ntwaro maze bikaza gusobanurwa na nyuma ya leta y'u Burundi yagiye yerekana neza ko ari ububiko bwahiye ku buryo bw'impanuka. Nyamara ni ikintu cyari cyapanzwe, intwaro z'u Burundi zarahiye zirakongoka. Aha rero benshi bari kwibaza uko aza kubisobanura imbere y'igihugu cy'Ububirigi twakita nka shebuja cyari cyamaze kumushora ndetse kimwereka neza ko iyi ntambara ishoboka kandi azayitsinda. Benshi mu barwanyi b'igihugu cy'u Burundi, ndavuga abasoda b'u Burundi, basa n'abari bamaze gushya ubwoba ndetse bagatangira kuvuga neza ko badashobora kwishora mu ntambara yo guhangana n'u Rwanda. Ibi kandi bikagenda bisubirwamo inshuro nyinshi cyane nk'uko byagiye bigaragazwa na bamwe mu basirikare bagiye babwira perezida w'iki gihugu ko bidashoboka ndetse bisa naho bigoye iyi ntambara batashoboraga kuyitsinda. Nyamara igihugu cya Kongo cyasaga n'ikibari hafi, cyari cyababwiye ko kizabafasha, ni mu gihe nacyo kiba gikeneye ubufasha bw'u Burundi mu mirwano bari kurwanamo na FCM 23 ku mugambi wari ukubanza kwimura ndetse no gutwikamo 23 ikajya mu bice bya kure, ndetse bakaza kubona inzira aho baza gukorera amatraining wing ndetse n'amabaragisi y'abasirikare babo. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko bitari bubahire na gatoya. Ibintu ntabwo byoroshye. Reka twisubire ku mirongo y'imbere ku rugamba muri groupement ya Bijombo, bisa nkaho ibintu bitoroshye cyane. AFCM 23 ikomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo z'abarundi. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri 23 ariko bikarangira yihagazeho, ndetse aho isa naho ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo neza, kuko ibitero nta ngaruka ndetse no gusubiza inyuma 23 byigeze biba. Ariko icyateye benshi cyane ubwoba ni ibitero bikomeye cyane byerekezaga Minembwe nk'uko byagaragajwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo na Wazalendo bari bafite umugambi wo kongera kurasa ndetse bakaza kwihanangiriza abari Minembwe. Aha rero amadubu yitambitse na 23 byabaye kuri izi ngabo za Wazalendo ndetse n'izi ngabo za FARDC, bisa nkaho ari ibintu bitaboroheye na gatoya. Ni inkuru zigezweho zikomeje gutera benshi cyane kwibaza ikiri kuba. Ni iki kiri kujya mbere mu by'ukuri? Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugira akazi gakomeye cyane, by'umwihariko abari mu nzego zirinda umukuru w'igihugu ndetse zikomeza kugenda zirinda n'abandi bayobozi. Ibi ndabikubwiraho nubwo arizo nkuru nkuzaniye, ariko ndakubwira neza ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari umwe mu bagizweho
ingaruka zikomeye cyane no kugeragezwa kwicwa cyangwa se kuraswa kwa Donald J Trump. Donald J Trump yarashwe amasasu menshi agera ku 8, dore ko uwarasaga yari kugerageza kwinjira muri iyi hoteli iherereye California. Ni hoteli yitwa Hilton Hotel, ndetse bivugwa neza ko ari hoteli bisanzwe n'ubundi icungiwe umutekano kuko igaragaramo ibikomerezwa byinshi cyane, ariko bikaba byari birangiye Donald J Trump ariho hasize ubuzima. Biraza guhurira he na Tshisekedi n'Ubushinwa rero. Perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping ndetse na leta ye bivugwa neza ko aribo bari bagambanye ku buryo bukomeye cyane kugira ngo uyu mugabo w'imyaka 31 usanzwe ukora akazi k'ubwarimu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aze kuba ari ugerageza kuba yahitana Donald J Trump. Trump ngira ngo murabyibuka ko atari ubwa mbere ageragejwe kwicwa, ni inshuro ya 4, ndetse no mu gihe yamamazaga mwarabibonye ubwo bamurasaga isasu rigafata ugutwi. Aha rero hakomeje kugenda hagaragara ibisa nkaho ari ibitangaza. Amakuru ari kugenda ajya hanze, ndetse bivugwa neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukoraho iperereza. Biravugwa neza ko Ubushinwa bwamaze kuba bukora igishoboka cyose ngo buze gukura Donald J Trump mu nzira, kandi bukabikora mu ibanga rikomeye cyane, mu gihe baba bugaragaza neza ko nta bifu bafitanye. Nyamara bakurikirana hafi by'ubukungu bagaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa bakomeje kugirana amakimbirane akomeye cyane aturuka ku bukungu, ibiri gutuma Antoine Felix Tshisekedi nawe abigenderamo. Tshisekedi yagerageje gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no kumuha abasirikare nawe akabaha ibirombe, biza kurangira abonye biri gutinda kuko Donald Trump n'ingabo ze bahise bagira akazi kenshi cyane berekeza muri Iran ndetse n'ibindi bihugu nk'uko byagiye bigaragara na Venezuela. Biza kurangira Donald J Trump atari kwita ku kibazo cya Tshisekedi wamubwiraga neza ko aremerewe ndetse arembejwe na FCM23, ibyaje gutuma uyu mugabo utegetse igihugu cya Kongo atangira gukorana n'Ubushinwa. Nuko Ubushinwa butangira kumubwira neza ko bazakorana, ndetse ibyo gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabireka kuko intwaro yifuza bazazimuha. Biza kurangira byemeye, ndetse aza kuba asinyana amasezerano y'uko azaha Ubushinwa bimwe mu birombe ndetse amasezerano y'imikoranire no mu gisirikare. Aha rero niho ntangiye kugusobanurira aho byaje guhurira no kuba uyu mugabo wagerageje kurasa Donald J Trump afitanye isano n'Ubushinwa, ndetse ari Ubushinwa bwamutumye, ariko kandi na Tshisekedi bikamugiraho ingaruka kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu iperereza yamaze kugaragaza neza ko Tshisekedi yagiye avugana cyane na perezida w'igihugu cy'Ubushinwa, ndetse bikagaragara neza ko perezida w'igihugu cy'Ubushinwa yamaraga kuvugana na perezida w'igihugu cya Kongo, bikaza kurangira ahise avugana n'abari bari muri operasiyo yo kuza gushaka uwazakora iki gitero cyangwa se iyi operasiyo yo kuba yagerageza kurasa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero birahuzwa gute? Biragaragara neza ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J Trump yagambaniwe n'Ubushinwa, ariko mu iperereza hakagaragara ibimenyetso by'uko uko yamaraga kuvugana ni na perezida w'igihugu cya Kongo yahitaga avugana n'aba bari muri iyi operasiyo. Tshisekedi akabyisangamo, byakubitanira ko yamaze kugenda asinyana amasezerano n'Ubushinwa, bikaza kugaragara neza ko bishobora kuza guhuzwa n'aya mazahabu ya Kongo ndetse n'amakoruta, bikaza gusanga Tshisekedi yisanze muri iyi kese. Mu by'ukuri benshi batangiye no kugenda bavuga neza ko Tshisekedi ashobora kuza kwisanga yambuwe icyubahiro cyose, akaza no gukurwa kuri iyi ntebe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ya FCM23 ikaza guhabwa intebe. FCM23 iraza kungukira mu cyaricyo cyose gishobora guhungabanya Tshisekedi kuko bahanganye, ariko kandi Ubushinwa se buraza kwisobanura gute imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mu by'ukuri basanzwe barebana y'ingwe, ubusanzwe bapfaga ikirwa cya Taiwan, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ingabo, ndetse iki kirwa kigerageza kugenda gishaka ubwigenge, kandi ari ikirwa cya Leta y'Ubushinwa. Ibi rero byagiye bibabaza Leta y'Ubushinwa, ndetse ikagenda ihagaba ibitero bikomeye cyane by'amato. Amakimbirane yo amaze igihe, noneho byagira mu bijyanye n'ubukungu bikaza kugenda biba ibindi bibazo. Ibi rero biraza kwafekita benshi cyane barimo na Tshisekedi, wabiza gushyira muri avantage ya FCM23 ikomeza kwa advancinga mu bice bitandukanye. Kugeza kuri ubu Tshisekedi we yabuza yacira na yamira. Mugenzi we wo mu gihugu cy'u Burundi nawe ntabwo amerewe neza, ndetse niwe mujyanama asigaranye, uretse igihugu cy'Ububirigi nacyo ku munsi w'ejo cyamaze kwihakana kivuga neza ko nta ntwaro kiri guha Burundi ndetse na Kongo, ariko ibimenyetso bikagaragaza neza ko intwaro zagiye zihagera. Inkuru zirasobanura byinshi cyane, zivuga neza rero ko FCM23 yahise inafata umwanzuro wo kwa advancinga mu bice bitandukanye nk'uko amakuru aturuka ku mirongo y'imbere abigaragaza. Amakuru aragaragaza neza ko ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo 23 yatangiye gutera intambwe yigira imbere, mu gihe ingabo za Leta ya Kongo n'Abarundi bakomeze gukora amahizduro basa
naho bananiwe guhangana nk'uko byari bisanzwe, ariko kandi ibi byose biraturuka kuri morale nkeya iri muri izi ngabo, kuko izi ngabo zirakurikirana amakuru zigasanga FCM23 yamaze kwigarurira imitima y'amahanga ndetse n'abandi benshi cyane, ibiri gutuma iyi mirwano ifata urundi rwego, ariko bikaza gutuma ingabo za leta ya Kongo zibadekuraje, ibiri gutuma zitakaza uduce twinshi cyane. Intwaro Uburundi bwahawe benshi bavuga neza ko ari zo gutera u Rwanda, ariko nanone bikavugwa neza ko zigererewe cyane ndetse zikomeje kugenda zizamo uruntu. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. FCM23 yongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane abaje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bisa nkaho Tshisekedi ibye byamaze kuba nkaho birangira. Tshisekedi se yabageze ku iherezo. Ingabo z'u Burundi zongeye kuba nkaho zitakiri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba nyuma yo kwica bakuru muri zo. Kuri ubu abari batahiwe n'abasirikare bangora Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel. Uyu ni w'igisirikare cy'igihugu cyangora wari waraje mu basirikare baje gutanga umusada, ndetse n'umwe mu bayobozi cyangwa se niwe muyobozi mukuru wari uyoboye ingabo za Angola ziri kuri ubutaka bwa Kongo. Ngira ngo amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo mu nkengero z'umujyi wa Uvira ntabwo ari amakuru meza ku gisirikare cya Kongo ndetse n'igihugu cyangora muri rusange. FCM23 ku mirongo y'imbere ku rugamba yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Uyu nguyu amakuru aremeza neza ko yamaze kuba yakitaba Imana. Ni inkuru igezweho yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya FCM23 bongeye gutanga isomo rikomeye cyane mu by'urugamba. Ibintu bisa naho bitari bisanzwe. Abasirikare b'igihugu cyangora bongeye kwihanangirizwa ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo na Lieutenant Kano, uyu musirikare mukuru ufite ipeti rya Lieutenant Colonel, yamaze kwicirwa kuri ubu butaka. Ni igihombo gikomeye cyane ndetse n'agahinda ku ngabo za Angola ziri kuri ubu butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko kandi bikaba ibyishimo ndetse na celebration zikomeye cyane kuri FCM23 yongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane abayigabaha ibitero. Uyu kandi ni umwe mu basirikare bakuru ndetse niwe wari uyoboye ingabo za Angola kuri ubu butaka bwa Kongo. Hagiye hagaragara abasirikare benshi cyane bo mu gihugu cya Angola bagiye baza muri iyi mirwano. Kuri ubu ngubu rero uyu ni umwe mu bari babayoboye, ndetse bivuga neza ko nyuma y'uko imirambo 6 y'abasirikare ba Angola mu minsi 4 ishize bari baguye ku rugamba yoherejwe ikicasa ndetse yita yurizwa indege ijyanwa muri Angola, biteza uruntu ndetse no kwivumbagatanya gukomeye cyane, aho abaturage bavugaga neza ko ingabo zabo zitari zikwiye kujya muri iyi ntambara ndetse zitangiye kugenda zishiriramo. Kuri ubu ngubu biraza kubyara ikiko Tshisekedi asa n'uwaranguye aba basirikare. Ibihugu aturanye nabyo uretse igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Angola akomeje kugenda abishukisha zahabu ndetse n'amadolari menshi cyane, ndetse benshi bavuga neza ko atari ubushuti ndetse n'ububanyi afitanye na Angola ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ari uko ashora akayabo karimo amadolari ndetse n'amazahabu. Bikaba biri gutuma izi ngabo z'ibihugu zigwa kuri iyi mirwano. Muri Angola ho rero si nko mu Burundi, benshi baravuga neza ko bitari buze koroha, ndetse uyu muperezida ashobora kuza gushyirwa ku gitutu kugeza ubwo ashobora no kuza gukurwa kuri iyi ntebe. Amakuru aravuga neza ko Lieutenant Kano w'igisirikare cya Angola yaguye mu bitero bikomeye cyane, aho M23 yakomeje kugenda igerageza kwirwanaho bw'izi ngabo za Angola zifatikanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Bari bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri Plaine de Ruzizi. Amakuru avuga neza ko muri iki kibaya rero hari ibirindiro bikomeye cyane bya FCM23 hagiye hakomezwa kugabwa ibitero bikomeye cyane, ndetse iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kigerageza no kuba cyaharashisha amadrone, ndetse bikaza kurangira hasanzwe ubwirinzi bukomeye cyane. Ibi ni ibice by'ingenzi kuri M23 impamvu byananiranye. Bisa nkaho M23 afite imbaraga, ndetse inyuma yaho hari imisozi ifitemo ingabo abagerageje kuhinjirira hose M23 bihareba. Bisa nkaho izi ngabo za Angola zari zitezweho amakiriro nyuma y'uko abarundi bananiwe, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo. Aba rero baturutse muri Angola mu gupanga urugamba nk'uko bari babyijeje iki gisirikare cya leta ya Kongo, bari banafatikanyije, niho bitabagendekeye neza kuko bamaze kugera imbere. Imirongo y'urugamba bayatatse ndetse batangiye gusatira Plaine de Ruzizi ahangaha mu kibaya. Bisa nkaho rero abasirikare ba FCM23 babateze umutego ukomeye cyane. Abasirikare bo mu itsinda rikomeye cyane banyuze ku ruhande baba M23 kugira ngo baze kuba bagerageza kuba bagotiza ingabo, nubwo byari bigoye bitewe nuko ari umubare munini. Nibo baje kurasa amasasu menshi cyane. Bivugwa neza ko baje kwegera ingabo za Angola zasaga n'izasigaye inyuma, harimo n'uyu watangaga amabwiriza y'uko ibintu bikorwa.
biza kurangira uyu musirikare nawe arasiwe mu basirikare baguye ku rugamba. Byagenze bite ngo imirwano ize gushyuha gutya mu gihe byavugwaga neza ko hari gusabwa agahenge k'imirwano? Ibi byose nibyo ngira ngo umenye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamenyereye kwitwikira ijoro cyangwa se bakaza gukora ibitero, ndetse ibitero bikozwe mu buryo busa nkaho ari ibanga mu gihe agahenge k'imirwano kaba kashyizweho. Ngira ngo murabyibuka n'ibitero bikomeye cyane byagabwe aho Wiringoma yari ari kugeza ubwo bimuhitanye za Rubaya, byabaye mu gihe hari harumvikanywe agahenge k'imirwano. Bisa nkaho mu 23 nayo aka gahenge itakikizereramo, kuko igihe kinini cyane igaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiba cyagerageje kuyitungura muri aka gahenge k'imirwano, nyamara bagasanga nayo iryamiye amajanja, ari nacyo gitumye izi ngabo za Angola zihura n'uruva gusenya. Benshi bati biraza kugenda bite ko izi ngabo za Angola zongeye kwisanga zitakaje umuyobozi mukuru? Ese haroherezwa undi cyangwa perezida w'iki gihugu arabanza arwane n'uko yahangana n'iki kibazo gikomeye cyane cy'igitutu cya bamwe mu bayobozi bayoborana ndetse n'abasenior officers muri iki gihugu cya Angola? Abaturage bo bamaze kurakara kugeza ubu, nk'uko amakuru abivuga. Imirambo y'abasirikare ba Angola ikomeje kugenda yoherezwa ku butaka bwabo nk'uko bigenda bigaragazwa, aho banyuzwa ku butaka bw'i Kinshasa bagasubira iwabo, nyamara n'icyari kibazanye kitabashije gukunda. Benshi mu barwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kugaragaza ubushake budasanzwe kuri iyi mirwano, aho bakomeje kuvuga neza ko bazahangana n'uburenganzira bwabo kugeza igihe abaje gutanga umusada ndetse n'abandi bose bagerageza gufasha leta ya Kongo bazajya babiryozwa. Ingabo za Angola kandi nizo zagiye zigerageza kuba zizana gukoresha drone nk'uko byagiye bigaragara, zigafatikanya na bamwe mu bacancuro kugeza kuri ubu ngubu bamaze guhungira za Kisangani. Ingabo za Angola nizo zari ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba zisa naho ziyoboye, ariko bisa nkaho bitari kuzikundira. Ese byagenze bite ngo ibice bimwe na bimwe ntibyongere kugaragaramo ingabo z'abarundi? Bamwe bavuga neza ko abarundi bake bakiri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba bari mu bice bya Mikenke ndetse naho ni mu nkengero, kuko iki gice gifite na FCM23 ndetse n'amadubu aribo bari kuhakontorora. Imisozi ya Puezero hafi no ku Munara, aho hose M23 n'amadubu barahari cyane, akomeza kumvikana amasasu menshi cyane mu birometero bike, ndetse benshi bavuga neza ko iyi ntambara bisa naho kurangira bizagorana, kuko ibice bya Puezero kugeza kuri ubu biracyumvikanamo ibiturika bike bike, ariko bigasa nkaho ari ibitero shuma by'ingabo za leta ya Kongo ziba zigerageza kuza kwambura M23 n'amadubu ibi bice. Namakuru yari yakomeje kugenda agirwa ibanga, ariko amakuru atugira haremeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye indwara amaranye iminsi, benshi bavuga neza ko uyu mugabo afite indwara agendana ariko birinda gutangaza, aho bavuga neza ko ari indwara imwe mu zikomeye ifata ndetse ikaza kugenda izahaza umubiri w'umuntu. Bamwe bati ni diabete, abandi bati uyu mugabo arwaye umutima, abandi bati arwaye impyiko. Buri wese avuga ibyo ashaka, dore ko benshi cyane bagiye banamubika mu bihe bitandukanye, ndetse bakavuga neza ko uyu mugabo yagiye ahabwa rendezvous yo kujya kwivuza mu gihugu cy'Ubuhindi, nyamara bikaza kugaragara ko uyu mugabo yagiye yanga kujyayo kuko yatekaga ko ashobora gusohoka igihugu akaza guterwa kudeta. Benshi bavuga neza ko nubwo ushobora kumubona mu ruhame, ariko uyu mugabo bimuhindukana nk'ikirere, kuko umubiri ubyara udahatse, nyine murabizi. Nanone amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo atamerewe neza na gatoya. Ibimenyetso byamaze kujya hanze, bivugwa neza ko uyu mugabo mu rwego rwo kugira ngo abe ari safe, kuko yari amaze kumenya amakuru ko ashobora kuba agiye kujya kwivuza mu gihugu kitari Burundi, nk'uko abamukurikiranira hafi mu bijyanye n'ubuzima bari bamaze kumubwira neza ko akwiye gufata igihe gito yamaze akajya kwivuza, kuko bisa naho indwara yenda gutangira kumurenga. Abasirikare benshi cyane bakomakomeye bivugwa neza ko bari baryamiye amajanja, bavuga neza ko mu gihe yabasohotse igihugu cy'u Burundi akajya mu gihugu cy'Ubuhinde kwivuza bashobora kumutera kudeta, barimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakorana barimo Minisitiri w'Ingabo. Ibi kandi ntabwo yigeze abikozwa. Perezida w'u Burundi yabwiye kenshi n'abamuvura ndetse bamukurikiranira hafi mu bijyanye n'ubuzima, ubwo n'abajyanama mu by'ubuzima ndetse n'abadogiteri be, ko badafite ubushobozi bwo kumuvura iyi ndwara. Gusa benshi bahita bavuga neza ko ishobora kuba ari diabete cyangwa se impyiko, indwara nk'izo zikomakomeye. Benshi bakavuga neza ko nyuma yo kumugira inama ndetse bagiye bagerageza kwifashisha imiti bashobora kubona, ariko bakamubwira neza ko agomba kujya mu gihugu cy'Ubuhinde
Buhinde. Tshisekedi akamugira inama yo kuba aretse kuba yasiga iyi ngoma kuko ngo ashobora kugenda akaza gusanga bamaze kumutera kudeta. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yarabyumvishe, rimwe na rimwe akaba yorohewe akagaragara mu ruhame ndetse no mu nama zimwe na zimwe, ariko benshi bamaze kuvuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu ubuzima bwe burahaga. Ibi biratangazwa na bamwe mu bamuba hafi ndetse n'ibinyamakuru byatangiye kubyandika ko uyu mugabo yaba yamaze gusohoka igihugu akajya kwivuza, aho bivugwa neza ko yamaze kujya muri leta z'Abarabu hariya i Dubai. Benshi bakavuga bati ni iki cyatumye uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi afata umwanzuro wo kujya kwivuza Dubai nkaho yakagiye mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'ubuvuzi birimo nk'Ubuhinde nk'uko bagiye babimugiramo inama bamuba hafi. Benshi bahise bagaragaza neza ko ahangaha muri iyi Dubai ariho ashobora kwivuza ku buryo bwihuse ndetse akaba yagaruka mu gihugu nk'uko bitangazwa, ariko kandi nanone bikaza kuba byatwara urugendo rutari runini cyane kuko bivugwa neza ko uyu mugabo atameze neza. Ibimenyetso byatangiye kujya hanze. Bamwe bati Antoine Felix Tshisekedi niwe washutse perezida w'u Burundi yanga kwivuza ku gihe, akaba atangiye kugenda aremba ndetse bya hato na hato, aho rimwe abafite agahenge ubundi akaremba hafi gupfa. Ngira ngo hagiye hanavugwa inkuru zitandukanye aho benshi bavugaga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi arembeye iwe mu rugo, bamwe bati arembeye mu bitaro i Bujumbura. Ibi byose kandi byagiye bigaragazwa n'ibimenyetso kuko uyu mugabo yamaze iminsi atagaragara, ariko kuva yari yarongeye gutora agahenge yari amaze nk'ibyumweru bibiri agerageza kugaragara mu ruhame. Kuri ubu none umubiri wongeye kumwangira. Bamwe mu bayoborana barashidikanya ku buzima bwe, ni nayo mpamvu bivugwa neza ko uyu mugabo agomba gukurikiranirwa hafi nubwo aba adashaka gusohoka igihugu, ariko kandi bamwe barabihuza no kuba yarabanje gukuraho bamwe mu basirikare bakuru abo yabonaga ko batamwumva ndetse akeka ko bashobora kumutera kudeta mbere y'uko uyu mugabo yerekeza kwivuza. Bivuga neza ko yabanje kuba yakora impinduka zikomeye cyane mu gisirikare. Ngira ngo mwarabibonye, yagiye ahindura bamwe, abandi akabakura mu nshingano, abandi bikagenda gute. Ibi benshi bavuga neza ko yari ari gushyiraho bamwe mu bo yizeye. Abenshi bamaze kubihuza nuko ku ngoro y'umukuru w'igihugu hari abasirikare benshi ndetse n'abashinzwe umutekano benshi cyane, bisa nkaho iyi ngoro irinzwe ku buryo budasanzwe. Aha rero biravugwa neza ko ari kwirinda abaza kumutera kudeta. Nanone bivugwa neza ko uretse ingoro y'umukuru w'igihugu no mu rugo iwe harinzwe cyane ndetse hakagenda hagaragara n'abasirikare batandukanye n'abari basanzwe bahari. Bikavugwa neza ko kuri radio na televiziyo by'igihugu hose umutekano wakajijwe, ndetse bivugwa neza ko ibi rero bitari bisanzwe kuko abasirikare benshi cyane b'u Burundi bamaze kugenda bagaragara i Bujumbura ndetse no mu bice bya Gitega ahashobora kuza gukorerwa impinduka zikomeye cyane. Ibiro bitandukanye by'umukuru w'igihugu ndetse bisa nkaho umutekano wakajijwe. Aha rero benshi bakavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane kuko ashobora gutembagazwa ku butegetsi mu gihe benshi bavuga neza ko yakaba yabanza kurwana n'ubuzima kuko atorohewe kugeza kuri ubu. Nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi igitutu gikomeye cyane gikomeje kumushyira kuri pressure. Benshi bati isukari yongeye irazamuka nyuma yo kwishora mu bibazo bikomeye cyane birimo ngo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda, nuko amahanga ndetse n'ibindi bihugu bikamuviraho indimwe bimubwira neza ko ashaka kwikururira umuriro. Bisa nkaho uyu mugabo yongeye kujya ku gitutu. Benshi bari kumushinja ko isukari yazamutse, ariko benshi hari n'abari kugenda babivuga abari gutebya. Ibi rero ntabwo twabitindaho, turaza kumenya update nyinshi cyane zijyanye niba uyu mugabo ashobora kuza kuvurwa mu gihe kingana gute akagaruka ku butaka bw'u Burundi. Bisa nkaho Tshisekedi uwo yari yiringiye nawe atari muri condition nziza zo kugira icyo amufasha ndetse no kumugira inama. Ari nayo mpamvu benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nawe atorohewe kugeza kuri ubu ngubu. Ari nayo mpamvu benshi bakomeje kugenda bahuza ibimenyetso bakavuga neza ko aba bagabo bari mu bagabo basa naho bari ku gitutu ndetse bicariye intebe ishyushye mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bujyanye n'imirwanire n'urugamba, mu buryo bw'imiyoborere, ndetse bisa nkaho aba batorohewe. Igisirikare cy'u Burundi bisa nkaho nacyo cyatangiye gucika imbaraga nyuma yo kubona neza ko iyi leta yabo yagiye isa nibagurisha nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Aba basirikare b'u Burundi nabo bakabyivugira ko bagiye babona inshuro nyinshi cyane leta yabo isa naho itabitayeho ndetse mu bihe bitandukanye, ibyagiye bituma bafata imyanzuro itandukanye. Humvikanye amajwi y'abasirikare b'u Burundi barimo abofisiye bakuru baturutse igisirikare ndetse bagiye kwishakira akazi Dubai, bakavuga neza ko aba ari uko batinyutse kubivuga. Hari abandi benshi cyane batoroka bakigira mu bihugu by'ibibanyi cyangwa se by'ibituranyi mu ibanga rikomeye cyane, baba badashaka no kongera kumvikana mu majwi, ndetse bikavugwa neza ko hari abandi benshi cyane baba bakibigerageza
kugerageza ariko ntibibakundira. Ibi rero biragaragaza neza ko mu gihugu cy'u Burundi amazi atakiri yayandi ndetse ibintu bitari shyashya na gatoya.